Ngatho muno ni undu wa gucoka muthenya umuthi maitho marorio kuria JCM makiria ni undu wa Ndama Spares. Ndama Spares kiumia giki ni arakoretwo agibanga igongona ria charity ria gugiteithiriria aria matakihotete. Sponsors aingi muno marakorwo magikinyia igongona riu nginya shirika kuria JCM, but Kiengei na mutumia wake failed to attend the event, na koguo andu makorwo makiroria maitho kuria JCM niguo kuona kana that event Kiengei kwaga gukorwo akiattend hamwe na mutumia wake ni gutuma Ndama ndagoke kanitha muthenya umuthi. Muthenya wa umuthi Sunday ya umuthi handu aingi makorwo makiroria maitho kuria JCM despite ya maundu maya magikoretwo makihanika guku online, kuona if at all Ndama will be attending service muthenya wa umuthi. Last Sunday Ndama failed gukorwo akiattend the service, na tukigwa Kiengei agituma na kiama Ndama ero acoke kanitha. Ndama, just like last Sunday, she has remained very quiet about itumi ciake gukorwo akimiss the service kuria JCM, na rita riri onario ndanakorwo akiaria na tutina kimwona kuria JCM. Koguo andu makirora kuona hihi no kirikuo na no Kiengei na mutumia wake makiuma kwa, unlike last Sunday Kiengei ndanakorwo akigweta ritwa ria Ndama. Ndama onake mwena wa online ndanakorwo akigamba cia curu kana shere kana kugeria nginya gukigambia niki giki kiratuma ndagathie kuria JCM, na koguo agitiga andu na ciuria nyingi muno makiurania niki giki kiratuma Ndama akorwo akimiss service ciake, kuona kuma riria JCM yakiruguririo ndari miss service tiga ya last Sunday na ya this Sunday. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe twa post tugakinyirwo ni video citu. Tucemanie na next one.